Da li ste se ikada zapitali šta stoji iza šarma i karizme Ivan Ivanović? Njegova karijera je puna iznenađenja, smijeha, ali i trenutaka koji otkrivaju čovjeka iza kamere. Koji su izazovi oblikovali njegov put? Koje tajne krije njegova privatna strana? U ovom videu vodit ćemo vas kroz život Ivana Ivanovića, otkrivajući priče koje rijetko dolaze u javnost. Spremni ste da zaronite u priču koja će vas držati prikovane do samog kraja. Kada se osvrnemo na život Ivan Ivanović, postaje jasno da je njegova karijera rezultat dugogodišnjeg rada, upornosti i sposobnosti da spoji humor s dubokim razumijevanjem ljudske prirode. Rođen u Beograd, Ivan je od malih nogu pokazivao izražen smisao za komunikaciju i sposobnost da privuče pažnju ljudi oko sebe, što će kasnije postati temelj njegove medijske karijere. Njegova mladost nije uvijek bila laka. Iako je odrastao u porodici koja je podržavala njegovo obrazovanje, bilo je trenutaka kada je morao naučiti samostalnosti i odgovornosti. U školskim danima učitelji su primjećivali njegovu sposobnost da drži pažnju razreda, ali i njegovu znatiželju koja ga je vodila ka istraživanju različitih tema, od društvenih pitanja do kulturnih fenomena. Ove osobine su bile prve naznake karizme i intuicije koja će ga kasnije učiniti jednim od najprepoznatljivijih televizijskih voditelja. Prvi ozbiljniji koraci u medijima desili su se kada je počeo raditi u lokalnim radijskim i televizijskim emisijama u Beogradu, gdje je imao priliku razvijati svoj stil. Bio je poznat po sposobnosti da poveže humor i ozbiljnost, što mu je omogućilo da kroz intervjue otkrije ono što gosti obično kriju. Često je koristio improvizaciju, ali uvijek s preciznošću koja je pokazivala njegovu profesionalnu disciplinu. Njegov rad na popularnim televizijskim formatima ubrzo je prepoznat ne samo od strane publike, već i medijskih kritičara. Neke od emisija koje je vodio postale su kultne, a njegovi intervjui često su citirani u medijima zbog sposobnosti da izvuče iskrene i neočekivane odgovore. Ove emisije nisu bile samo zabava, već su često nudile uvid u društvene i političke teme, što je dodatno učvrstilo njegov ugled kao medijskog profesionalca s integritetom. Privatno, Ivan Ivanović je uvijek pazio na ravnotežu između medijske prisutnosti i privatnog života. Njegovi najbliži prijatelji i porodica svjedoče o njegovoj sposobnosti da odvoji rad od osobnog vremena, što mu je omogućilo da održava stabilne odnose i uprkos javnoj pažnji sačuva dio privatnog svijeta. Iz intervjua i rijetkih objava u medijima može se naslutiti da je njegova sposobnost empatije i pažnje prema drugima bila formirana još u mladosti, kroz interakcije s porodicom i bliskim okruženjem. Jedan od ranijih znakova njegove sposobnosti za povezivanje s ljudima i izgradnju karijere dogodio se kada je kao mladi voditelj uspješno organizirao lokalne emisije koje su uključivale publiku u studio. Njegova sposobnost da osjeti reakcije gledatelja i prilagodi sadržaj u realnom vremenu bila je ključna za njegov kasniji uspjeh na nacionalnim televizijskim programima. Kasnije, kada je prešao na veće televizijske mreže u Srbiji, Ivan je koristio svoje iskustvo s manjim formatima kako bi stvorio jedinstveni stil. Njegova sposobnost da balansira između ozbiljnih tema i satiričnih komentara učinila je njegove emisije prepoznatljivim brendom. Kritičari su primijetili da je Ivanov humor uvijek suptilan, nikada vrijeđajući, a njegova sposobnost da voditeljski prostor učini intimnim i opuštenim donijela je gledateljima osjećaj bliskosti s njim. Ne smije se zaboraviti ni njegov utjecaj na mlade medijske profesionalce. Mnogi novinari i voditelji danas spominju Ivana Ivanovića kao uzor zbog njegove kombinacije profesionalizma, etike i sposobnosti da ostane vjeran sebi unatoč komercijalnim pritiscima.
Kroz mentorstvo i savjete Ivan je omogućio mladim talentima da razviju svoje vještine i izgrade vlastite karijere, što dodatno učvršćuje njegov utjecaj u medijskoj industriji. Uz sve profesionalne uspjehe, Ivan Ivanović je poznat i po nagradama koje je dobio za svoj doprinos medijima. Među njima su priznanja za najbolji televizijski intervju, za doprinos javnoj raspravi i za inovativni pristup u produkciji i vođenju emisija. Svaka nagrada reflektira kombinaciju njegovog talenta, predanosti i sposobnosti da publiku zadrži angažiranom kroz relevantan i inteligentan sadržaj. Pored formalnih nagrada, njegova karijera obilježena je i priznanjem publike. Ankete gledanosti pokazuju da su njegove emisije stalno među najgledanijima, a komentari gledatelja ističu njegovu sposobnost da učini složene teme pristupačnim i zanimljivim. Ovo popularno priznanje često je jednako vrijedno koliko i službene nagrade, jer pokazuje koliko je njegova poruka dopirala do stvarnog života ljudi. Svi ovi elementi, od ranih znakova talenta u Beogradu, preko izazova privatnog života, do profesionalnih uspjeha i priznanja, zajedno čine sliku Ivana Ivanovića kao voditelja, koji je istovremeno inteligentan, duhovit, empatičan i posvećen svojoj publici. Njegova karijera nije samo niz emisija i intervjua, već je rezultat kontinuiranog učenja, prilagođavanja i ulaganja u svaki aspekt svog rada, što ga čini jednim od najutjecajnijih medijskih lica u regionu. Prvi trenutak kada je jasno postalo da će Ivan Ivanović zauzeti posebno mjesto u medijskom svijetu, dogodio se kroz njegove emisije koje su kombinovale humor, društvenu kritiku i neposredan kontakt s publikom. Njegov talent za vođenje intervjua, sposobnost da u svakoj situaciji pronađe iskrenost kod gosta i istovremeno nasmije gledatelje, postao je ključni faktor njegovog uspjeha. Jedan od prepoznatljivih trenutaka bio je njegov rad u popularnom studijskom formatu, koji je okupljao različite ličnosti iz politike, kulture i zabave u Beogradu. Tamo je Ivan pokazao da je sposoban balansirati između ozbiljnih tema i satiričnog komentara, što je rijetka vještina u regiji. Publika je počela prepoznavati njegov jedinstveni stil, a gledanost emisija naglo je rasla, čime se pokazalo da Ivan nije samo televizijsko lice, već prava snaga koja može oblikovati medijski prostor. Ranije male naznake njegovog uspjeha bile su vidljive kroz reakcije publike na njegove intervjue i improvizirane segmente, čak i u lokalnim radijskim emisijama, gdje je počeo, ljudi su primjećivali njegovu sposobnost da zadrži pažnju slušatelja i stvori atmosferu povjerenja. Sada, sa retrospektivom, te sitne detalje možemo protumačiti kao rani signal karizme i profesionalizma, koji će kasnije definirati njegovu karijeru. U trenutku kada je prešao na nacionalne televizijske mreže, Ivanov stil se dodatno istaknuo. Njegove emisije nisu bile samo zabavne, već su nudile dublji uvid u društvene trendove, političke odluke i kulturne fenomene, često provodeći gledatelje kroz teme koje se rijetko obrađuju na tradicionalan način. Ova sposobnost da spoji zabavu i edukaciju bila je ključna za njegovu reputaciju, jer je gledateljima omogućila da se osjećaju informisano, ali i angažovano. Zanimljivo je da su neki raniji znakovi uspjeha, koji tada nisu imali punu težinu, danas otkriveni kroz intervjue i retrospektivne analize. Na primjer, njegova pažnja prema detaljima u pripremi emisija, način na koji je planirao pitanja unaprijed i proučavao goste, pokazuje koliko je profesionalnost bila prisutna već od samih početaka. Ova posvećenost nije samo povećavala kvalitet emisije, već je i gradila povjerenje publike koje je postalo
temelj njegovog dugotrajnog uspjeha. Jedan od ključnih elemenata koji je dodatno istaknuo njegovu karijeru bila je sposobnost da prepozna trenutke u kojima treba improvizirati. Gledatelji često nisu svjesni koliko je improvizacija važna u stvaranju atmosfere i održavanju interakcije s publikom. Ivan je kroz ove trenutke pokazivao nevjerovatnu intuiciju, prepoznavanje reakcija publike i sposobnost da oblikuje razgovor u stvarnom vremenu, što je postalo njegov zaštitni znak. Njegova rastuća popularnost u Beograd brzo je privukla pažnju medijskih kritičara i kolega koji su počeli prepoznavati njegov talent kao rijetku kombinaciju karizme, inteligencije i emocionalne inteligencije. Kritičari su isticali njegovu sposobnost da kroz humor i ležeran ton pristupi ozbiljnim temama, što je rijetko u televizijskom prostoru u regiji. U jednom od kasnijih intervjua Ivan je otkrio da je upravo rad sa različitim vrstama gostiju i publike oblikovao njegovu sposobnost adaptacije i fleksibilnosti. Ovo iskustvo mu je omogućilo da razvije stil koji je i danas prepoznatljiv. Mješavina spontanosti, inteligentnog humora i empatije prema sagovornicima. Također, važan trenutak u njegovom usponu bio je kada su njegove emisije počele osvajati nagrade i priznanja za inovativni pristup vođenju razgovora i za kvalitet produkcije. Svaka nagrada je dodatno potvrdila njegov status, ali i postavila visoke standarde za sve buduće projekte. Ove nagrade, zajedno sa priznanjima publike, oblikovale su njegov identitet kao voditelja, koji balansira između zabave, informisanja